Karabran out isilawan kasla Christmas light. Apay nga ta nga kastoy tibiyag mi nga taga barbaryo kaputag karabran out madin mabuya ti karto uray nagadulamok agkatol kamlatan taawan elektrik pantoy kuryente pagay ayamandan patin pa nagluto marigatanin ni inang ko kaputi silaw na buruong wenno lampara di na payen makita tay rikadong ikabkabil na imbis asin ti kabil na nasamit meten di ramanan na di pay may sa pagrigatan assignment nga masagutan tama di meten makitan marigatan nga mangbasan simburyon lang ti silaw ko aglumulo power tayo ituloy lang ta panagadal ko ray nakauring toy agong ko pati payentay ay ayate jak payen matawagan katoy cellphone ko lobat ti bateryanan ket iti pagdanaga amangan nuso katanda tano tawagan nagdinapulos amakonta kaputa kanayon iti brand out kasla kanayon a Paskwa takasla Christmas light tuy silaw mi iti pamay andawan maaramidan no di aguray latta adun nga reklamo kasla awan men mangigda tadandanin inaldawen ti kuryente no ibranaw ta no kumano mabalin aanyo kanayunan tama perdi amin equipment nga nakasaksaken marigatan ti agasawa no rabi permileng edda kanayon ti brand out